Yamawom. Into okay, and I mean, Nimunity, me family and papa. Titembia, me de no macono so freme. Now, Pamicho, and Timbisane say, Ukiteska, saying, or see, Unkiteska, no Toma will bet ya. Tia shall send me man in Norma Cacra. Timohono or frame, so what 20 or this kind of send him. Tinoma by and Sama and be. Me so many boggers in the age, my best at 25. Tomi in our council about me, and Timmy Toma, na me save our counting. Tina fe me man in Romano, or Twan or Diaba. T 2016, 2017, mono, me could be free mo. And Tina no man a corn in general, maintaining cabium. Me friend and swa on fat. And Timmy bra baby uncle corner me free scene, so say, uncle, if your uncle say, sister, no why. To acquire no catch me say, sister, no 2 fear. Na almost wa back aswa galleria ne maami bi ho nti ho no wa behye nti Mrs. line no de frɛ no e no fire sa me na mo controller na me say no ma na won nchen ne dɔɔso se si eska bi amba nti wo ye de den ana no say e no ma na ka bi ho na wagya won kokɔ na me say on family me no ma no so to na ka bi a wo de ba yagye eyi fofora na ye de afra nti on fa no ma ne mbrɛ nti mo ho na driver bi frɛ me say sister bi so on sisa no ma bi won kokɔ na on family me into oba obefre na me se da bia gye so no ankasa e ka ho enti me frɛ ne ka kyɛn so no anka homra ne ehu ka e wo ho no ne no ma no de beba ne entity mfiri mu ne ehu balance no so you ate enti ono free ka so abehia driver no e na omo de no ma ne ba enti e check no ma ni nya na sika no kra bro 400 million enti etiti no ma ni nyina bi firi mu na kyɛ sɛ balance na koka 380 million no kan sika ne bi no 38,000 okay and am bisa an said da be no se okɔ na Sunday obeba nti ampa wokɔ Sunday no oba na ne maame na ne bra na omobae ombae na ne maame se onti twi ni papa on dia igbe nko anote ti agi se menya obi a me ka twi na nipa na kyere ne mu ti ampa me kɔfa obi betena ase ono ti igbe na ne ba ne nti twi ne ba ne so te na wo bo ma de no mo bo ma fa ye friends e translate ama na wo na kope obi ma ne nkyere okay enti me ka na mai na kyere ne mu me ka na mai na kyere mu ti de maame ne ka ne se wate enti omo ko na obehwe na ne ba no abetua balance no akada ho na msi yo mate omo ko ye no ano no me frɛ ne ba na wonfa enti me yesa me frɛ maame na mse maame mpo so ntitwi na me be frɛ ni asem ben e na me ka kro obeti ase a wo de me frɛ na me frɛ no me frɛ na me se a wo ba bless ma frɛ na wonfa o se ko so frɛ no obefa na me se na wo titwi no na fo gina fo ni su bi wankasa e no ka ate me nti wono mankasa nti boga ne ba ye na me san frɛ maame ne se boga na ba se sika no so eni me ho enti ko omo nyina bi enko hia boga no na boga ne hu se omo ho na sika no wono omo nkyere da ombetua maame ne se ne ba no onkofa boga ne no ma enti boga ne nim ne ba no na me na makofa boga ne no ma enti boga ne endan me ka enti boga ne me ye chi me enti ye chi me ne na me soma obi ma ne ba bless ni kunu nso onkoko o ma ye chi wo hefa o ma ye chi me wo so aduro oh enti bless ni kunu onkoko ye frɛ ne good mind eti me suma me yekɔ hɔ se yenko kan kyɛ ne se ya kye me se bless no so me hu ba bi ɔwɔ e na makɔgi sika na ma no ti bla ne kɔ e no se bless na gya na ware na wasesa ne ma nyina do ɔmokɔ kaasoa hɔ enti ɔno no ntimi nkyerɛ ba bi a ɔde nkwala ne kɔ anase ba bi ɔndo nim ne se ɔmote galleria fa hi a ntimi nkyerɛ wa nkyerɛ ye ne edidi mu anagya ye de beri me nti edidi mu ana me frɛ no a no kɔ obi na frɛ no ado nya no na nipa ne se ma me na yesi ɔma wo no ma ne ya kye no eno sai o ye adwuma bi nti no adwuma no wie ka da ho nyina obetua afuro nti e ma ne 6 months enti obi amfrɛ na kosi 6 months eno obetua 5,000 no me frɛ na for sika no ontua bi mo ni bi den nti na windi bi wo se mi ntua sika no sa amre na me ku ma ye sika no twaduane ni nti no me de twaduane ma enkwala ne mo mu die ti me frɛ ne pa wo so wo ye masom dede na wakati phone ma me to obo ase o pa che wo obi ne ma na wo akwa gina wo hu ne mobon fa bi ma no Pachane ena otua 5,000 what 38,000 ni mo 38,000 ena otua 5,000 otimi tua 50 Ghana obehu na wa send aba was it fati enti wo de watua 5,000 e wo mu Pachane ena aka be se 33,000 baby ana saying se si aka na ka 18,720 watua manakasa be 3 years ni do tua manakasa ena o friend biem no se wo ya na sum de on tua na sum de sika no ka so obi a no boa on tua me fenti boga ne sa ba biem na me de ne maame number ma boga no frɛ maame na maame ne se ne ba ne mefa boga ne no ma nti ma boga ne so mfrɛ ono na emo on na ka no wo meme ho na me na ma be fa ne no ma
They say Canada me so na me hu de me ye me so me kita nkwala. Nti me bla na me friend me de to na nim na o de number e ma me say me fa me dam na e bi amobeboa na yetimi afre no. Ba cho kwa sorry be. Acho bi nti ma sorry dem we sie kakra. To Brade nyanko. Kambe ka se boni dua. Sometimes na ma bi wo ho a edua ni nya ni wi a dodo na asa na ya omoye enti wa so na chiwo de ha se wa ba fie ye be kire wu ewia na ya kire wu sumu wia de open no afa why won san so be ka wu sika no why enti wo de wo hia wo 18,000 kan ni sika no 180 million 720 guso okay mate we de tiawa maye na se minister IBJ panyi power daroma baby asem no wabo ho modi akwakodru no woni nana mensa brampa monkeka mo na yenhwe na yemfa emma etiefo yetie wiade a na yetie enso de enso sefa wo hwe no empanyin se yemua na 21st clinic ansa na yenka ncho se ko ho sisi achintini de esa wo safa oto ase efa wo siremu ebesi wo 19 wo no eya na ye wo ya eya kan wato form hwehwemu a kire se wo anhwe ye na wo ama 21st clinic sciatica experts na wo ama metu sciatica na se a ebeka wato dem laboratory tester wodo bia ye bi ewo ho lab tester wodo bia nso bi koso wo ho na ye ka cho se yade bia te se mu yade brebo ni ade ni nyina so benya ebusuan fancy ansa hello me dofo me pacho good afternoon hello good afternoon hello good afternoon mama pacho what yanka what is saying wakati na monsan friend no emfa my baby o wana se so wo dwomo se o ton ne ma wo monsan friend no emfa my na ye ka kire mo mienhwe ne yenhwe se ebenya call maame na yensa akanansa na yetimi atoa so anhwe ya ebesa akate bie mu ntene Sompa Nkomo ne ka ye ho ewo eye Facebook no so Sompa TV Ghana me pa cho what me ka ma hi hello bless up to saying bless Wadaro my FM or hine make us free Sompa TV Sompa FM Kumase okay Safran the last one na mention me who so no na kateno Safran the last one na yenhwe boso manim ye kwane prensa na yenhwe ba bia na ma bekọ akosie me ba cho monto mo bo ase emmaye mpacho wo friend na no na wa ya asede ne de ama me minister e wo eda ba ko do ka hello kula ya asede ne fama me enkoso emfa emmaye yada se September to 2 yada se Patricia Lois and so aba Facebook nana kwasua Yvonne yada se Elizabeth and so abadono edoso ehimen Edward the number you called has not answered please call back later wati en kase Sompa ba cha mo fa ne picture no to TV ne so emfa emayen ababa wa we kaswa Galilee ana Galilea eno wotie wakwa kwaji obi home use enema sika no net dos watua manaka 180 million na 720 esa egusumpa cha mo 5 star picture we no ento enchen ho pa mame mama ne na mo pekwa man na so say ya nche mama so bi kura enye hwe se mame no wa hu from apade agunani so ewi ache no wisa ene mako esam ena wono so ede manual na ewiase yese aboa no anu ede bo besia ne nya no na yede tu aboa no so danso mu a uyi ne ba kokko so no ne ho wo no na no ewo mesese champion fasima miensa ne fa yetu na yenkwa yanim ohe me dance wo he na ne ma me no minister ne ma mesese champion kafro ne ma me no ye nya ne ma so ne kodi agina mu Unya na wa ma yaso ate na omunso de ne yetimi akwa na yakohwe se de ne ma besi akọ ma me do fie bacho fa yakwa 25 na de yesia oye won se ene ewiase papa ya asa enye won se enkofo bebre nam enkanka kumasa bontin so a ya wo munya adwuma enyo obitimi ko ji obi force be me ensan obiti ko tra obi store no ne adad ni nyina ne sika no wo mo de aye ne wo mo pe enti na nipa nyi
penny na nka wadi no kura ne edi kan waje ne ma watua no ne ade wa warrior na enkoye na ukun emo akonhoma senya obi ne ma ya woton na se odi sika no kobo akonhoma ese ne woka no na ne eme won se medi ne ma me ho ya pa nka obata de nka ubutu ba so na nka wakata no so akwa be nso na befa obetu na futu papa na de mpa ye nso atanachi na wonum kasa nso na nka ayede enso tie ne maami eka enye wanwa se ababa no ene de wanya enya bia gina so ya kasa o de ska no ontua ne entua hwe asam yi apa no ka che maami wo ye adwuma so many years mo fa me sese champon to nche na mo fa picture ne to nche mai bogafo 25 ena ye adwuma wono mo ye adwuma nfie bebre sabe omo okada ye nwune ni mo aseda onfa obi esika ni da mami ya otiwe wo hwe na wompene wasem enso mami yetimi akwakoda sir enamo ababa wo ye ya oda so yi esu ya woda na di ntim se boga no veska bia magel eti mami na wo feso chi no wenyina chi mami enya abote mami kafra Mrs. Champo kafra hello mami ma hi hello me pa cho ho na mutesen ayo Obama me yabuwa ne no kasa mi wokuma se Sompa TV Sompa FM. Me pa TV. Me pa cho wo baba komedin de yabuwa asiama me wo television. Aha. Na me pa cho ye run number 1. Enye bless mami ni. Bless man. We ya mami enti na me kasa oba ne me nti ama na nyon wanwa why. Me mami akoso edu fit sira so why. Okay. Me se bless kwaji wo bi ni ema. Mami bi ni ama yaso kodi aginamu edema no nukura be na wo mami ke wa pianika da bi o wase akai 1 billion 7 million coins bi gu akire wonya ntua ye one friend papa odi ni ka no one friend ukodi aginamu ma wo ba no o kate no ye da ase waye twaso banya ya mami enfre o mu biem twaso mami ya sabi won ense ko nya kasa dede ma mami na bibia ni a enko atonobo ase na nko mo aye nhye kama duabon empa wiase da wo Kristo ni dia nka se ngokoko dua my the bible bodua Kristo ni wo ya ho kra enye nipa ya the bible no me ai enye nipa no ne omo ye no wo mo hye de obatan kwano hoi ne kwaji usika watue sika na wie entronko na wo twa enti ne me kan se maame no ontrase se bibi ya ne ba na omebu obia esobo na je so omo ankasa na omo pe na ato omo ne sika de omo twa omo tan abaso pa se nkwa de obetua na me de send ne photo nso e da fidie so obia be mu so odeka no wanka no e pa cho ya na mo de picture na to nchen na panel member okasa nso adanche de amaye MC afo ne da mo ase enkwara for 3 minutes fire call abroati ameda ase de meka kire ma bi titiru ne se ye hwe ye hu yie e woni ma bebre mu sabe mpradu asa ye mabra omo bra sase su nyina ye maame no bi no mo abrabo bi omo boye ana no kura bi omo ani ana boni bi omo yedi ti a omo nyonko maama omo nyonko ma edome wo omo anene ama ema ebinum enya nsunsu aso e dia na besi sabe mpradu asa me nyonko ba ne wona mehu mo bode me ne mama wo se ton na fa mfaso na fa misika tene bre me wadis mfaso no asa disika tene na sa aka ho nipa wono wode ne mama ma wono afa ho akoda kan say prison ana ya che no ana wo momu ye de woni nam ho eno ya de ya de papa sabe mpradu asa na wakọ awade no aware agu a obisika ode ama ode di duade eno na ade ko ba ko ho ma na ade ko hwe ho ma yenye ne saa wo ba bia ne mum ne me ka kire yen sister nko ade san bless eloka sister bless ne se hwe woni me bi yi nukure ni nyame ani ni woni maami ye ani ni yi woni maami ye ani ni ye ko sen hyehyɛ ya woni ne hyehyɛ ye no enye ne ba bia bedure edi na beba se sika nko 400 old currency na obi de be ma wo ho ne ma wonim se efiri no ho ana aba 400 million wotini aton ne ma no edi ho sika nyina according to maami kira se ne ma no kwa de ka ye no wo de fa bra ye sa de fra bi eton ne nyina wa mfa ama na mensamra ye maami a ye fra ni se si ye so ho kwan a wa fa so a woni wo ba ye adwuma e wo kurom ha
maame no onim ho bi sika no ono ne ba ne na di ye cause first day na wo je niema no okobo ne maame amane eye dan na wo ba wo ne won ne tie wo no titwi na obi ono wode o ka no jesu okopo obi ba no ono ka twi a wono wa kire ya ka se so o ka twi o ya ka se so o ka na no kire se abrati eye sabe adwenbone enne nipa bi he dat na se medi bone strategy ai me he dat na se ye nhye ye se me dey me ye maami bone maami ka wonya funsuo bi a sabe wo ya batan minua no geniema ton na ja nso ene oma enya bibi ni a kan fi se ka nya bone bi a na emmom ne me ka kire me sister bless ne se hwani ema bi yi na pe kwan bi fa so na betua maame ne se sika no kra wa ya ma sika no mpo ahye 400 million say what ya ma na be ka 18,720 sanka wako wani mpo sanya bone ne bi a aba sanka wako wani kakra na emmom ne me ka kire me maame ni se maame ka wakoma to ye manu nti na wa yeden waba ye fie bebre na wodi adi akira wunya na emom Sompa Nkomo de ye beji usika na ma na de asomwie aba nti wodi ka wakoma na fato ye ema boni bi e ma wutirim na minim se nyame be ya doma ma won saka usika no abreti ameda ase ye waka sam kama so ase wo wie wa say no abusia 21st clinic the sciatica expert alcohol na sciatica yade ne yentimi entum fama wo sa ho nyalewa obrebo ho atechema anase wo de no akwakoye ulcer typhoid yade ben ene ha wo ho sem odebosome miensa pebema obade ahye wachi anase beto yam nti no ehwe overseas for radio nche ho foni kiremu ewo sunyane ye wotakwa ye wotakra de ene eye kaso ankrapopuni mantemu bunu mantemu ene afo mantemu nyina da bunu poye yato ye ho ahyeta wo ho babia wodi ane se obefra bei na doctor for na je wo so babia ben wo no ya chew amokogya yaresa 0540 311 0540 311 also for miso fruit drink and 5G meza Baby na no betimi abo we are bad time we are bema so e 5G wonu bie na de serve wa hwehwo na ne ma akonkan e de amount e Dr. Silas e na wo friend no aba no ye 0546 270 221 0246 270 Edusa heba mixture ene edusa heba capsules eya na wanya bi na ne metimi akoye koko how okwaja na so na wokoja anansa wosisi ye wo ya ema wa ye mre wo mpem arthritis ya de no kunsa na ye wo ya betu ase e de amount e wo si edusa natural spice drink and so rekese akakedro ne ma pina no yakase de na yasa e de agum ntinu da bia ebetimi abisti immune system no na edusa mala miss anasa mala hebo no made de dro no e na etu ase edusa no ne dos ointment nso etwi ama ye honam ya no etu ase woni kire mu so be mazi mako boy filling station wa La Paz obehunu sunya so New Town ebusia pharmacy shop bia benya bi 0500 110 115 and 0557 009 824 Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood diabetes no ha wache stroke ya de wato dem wache ye ka se waposo ebia make say osa na ha wo wase bra na wonto ase emfa ma Dawood 360 capsules no dia basisi ya de ne ahochuo Dawood ointment and also so eyawo enso edrop ekopẹ kuma se ajuso krapa na owo 0241 244012 and now 0244 886437 Joy Camp Glufin Company Limited estimating a free of charge bra a iron ross bia roofing sheet bia wope standard sheet ilotas any accessories nyina all thinking nyina no onsa ebeke bi na also wo demo a chese famanyuru and e body se ekon and ebo wo enkra wo hokuma se tachiman sunyane ene tamale boga wa emia ne doso wo dia ne se wo fa bay na watimi afra wonum 0551 009000 and 0540 125
0816. Now Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Droya. Mami wo boy juma. Na mese kwampo ena tua wo minimu ache. Ahono pofo. Wase bla. Wode na kakra bi eyi de firi ho. Ebia won kasem wo bo. Wase bla no to emfa mawo. Ema niema enkoye. Wako hospital fibroid ya see the second campaign. Edibidro na wode entu ase. Na liver no so ayekese a ne nyina obehwe aboa wo kuma se ase no fe ya se Lake Road one Jasper filling station no ene dia ni mo hwe enkran so kwa benya pokua se ACP Road wo ena wo benya no bomode afrenen 0244544422 0244544422 na mame enso aje oso adua ya ne nro no eka se odifo yanko mama ensa ya odia ai asemu die said na o start na wo ka no o se etuo na nkasa edene beba on ye onkrofo bi won ma o me pesemi nkomnya dodo on edidija enim na nenam on sekaba bi aduro no se ke ne itimi bobo ye ho a anka system no ka me be ye free pa o ba me boa o amawako wonim na de boni atwa me kade sister hadwo ebasa na so pushi nipa na hye wo bo ne yam emuje finani ase ba na wo bo efini hwinim na wo bo na num na wo bo na sum na wo bo eti opese okuna na eti ebesere omu pepa se ombabo ye nuanom na ye di body trio mu ka no emoa ewiase se obi pese obdo ko animu a eya memma nipa no abrabon kofom because obuafo no no buafo na makasa nyesa ne ka no buafo na ena asetede mo ye din eti se obi so mu kakere bi se opagya wa eya menyi ni boni aye eya memfa boni ntwa ne ka eya mengu ne nimu ase eya mentwene nsan ne wo se nya tetefo romafo kokudufo akate ne se mentwa amami eti metwo be nko na wo ye ahode be nko ne kutawo esisi be nko na sabio ya programa to adwimu a ema wo aye wadwi se wo sisi maami na midie emi sentence ya mental for money nchesa because yes Kristo kra no twia ba e de hwe nsore ma because na nsore ma no o maso ye dere enti ba bia maami odo beba no odo aba no enye wadwi se samle wade ho mawie ye ncheme ede ne bia ne betimasie e bi kra babiam te kra betofiro maami yi wadawruma udi boni won abruchiri oba be hye nipa kono wo Ghana eti ba bia wonam no enye wadwi se wodwane anase watete bomode fa ma minister bre no okay sikane modu ye pa bomode ne fiskane bre no anye se ye kan yirubiri na so antasia ye be kan yiraba wo yire won sam soso a ye bebum e de amount obi tro ko hwe enko a ye mfa no enko ko hwe wuo de ne ho a kire no na ya na ye ka bi e de ma no na meboa wo na e kire o mama ko dru prison de a beja me amenka se be same ho ebusia ma ye kan kire ma mi so onka na komanto no yem ye behwe na ye de baabi ato baabi a e wo se enema etoto na ma metena se kakra twa mi sesi a wate be kire baabi ama wako enche na watwe kola ndru be sa ba ha se num ebusia time herbal mixture anytime herbal mixture and capsules no eya na wanya bi yade ahodo ya yeto ase no enya asem ketoa ye ka kire wo se edro we se wanum ato madede afiba oho wo so che mesrawo ebedi wakagina mu maminjai afidie no ema ma me freshers medu onfa yentu na won kire nyalewa ahodo ya ene time herbal mixture anytime herbal mixture and capsules no etimi di boa ye mapomode ho hia yenti no ya so netie simedu pe ye besa abasese na ye bie homa no ama mo so maban bi mame me ma wa kwa aba ya eni a wona mo te se me dofo yanko pado me wa ye fabroso hene yire me da dia me so roya na dia mama shebi na watwe se ne no na me hwe ani mo sa me hye me ha me bro foforo me da me pe wo ya
ahye to say nyamiadom bibia fire kosimedu aka no ya wo dia 46 na say asole adwa so dia amaye mate ohene me da se ene wo bra wo dia ma me awia dia ye de nchia be free time aso ye ama bibia ohwe Sompa TV sabre abusuafo ebre so say na time ye je adwa no na ya yare sabre apomuden bre na adru so ye de ma ya hwefo ne yetiefo nyina esanse de bia me kasa empani se ama me ne wansere ni nyina aye yade enti time e ba de bia ye je bre ye ba TV so ye ko radio so bo apomuden ho dawro e de kire se be ya obema wani akọ apomuden ho na ye kwaso aka o se time here ba for kofa enro atwetwe rom yenu e de abadwa so na edro de di nkan no e time herbal mixture medofo e TIME e malaria fever dro wo hwe wo screen so abon se dro ne da ho fe me so se malaria achew ama wuti ya wo ya e de kata abre ni padua no anampo se bia ama awo ategu ni padua so no edro ni e time herbal mixture enu achi no time herbal mixture ne capsules ne de medofo pa e immune booster wo nya binom a wonkum wo ni padua mu no edro no esiesie wo mo pa ma bibia akonkan kama e wo ni padua ni mu yennu enya na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby akwa wo benya bi ato wo hwe wo screen ni so a your numbers no twagu wase me boba san di amount me so fa pen ne paper natural 0244 41 76 69 0244 41 76 69 made up for part time your number eno no ene ye di nkomo simape e di afa ye dro fofra your friend is a time about Mr. ene capsules ho made up for pedro ye di ba ye enche kra na enso adwuma pa edroni ebontine ne edwomfo ma jedro no atomu a wo mu enom a police for jatum a driver for nya enum edro no esanse edro no ebo adwuma nkasa na adwuma edro time about Mr. ene ne capsules no odie nyina ne se ye yenkomo we ni padua mu no enu na edro no siesie wo mu ede maye pa asrafo wo ni padua mu no time about Mr. no ene ne capsules no wo siesie nkomo ne de maye se be ya wo mo ho de ni besi pi asita ewo ni padua ni mu de bia me ka kire wo se wo bia ya na ne nkomo no ahode no ewo fom no de bia na yade ato na basako mu de bia bo hu se yade dini so akoni abasa yafunu yare atwamu ana wage tipa ye atwamu a wage sisie kura sisie yade atwamu ana wage time about Mr. ene ne capsules no wonya bi na wo no mu a ebeboa wo papa maame ebeboa ma nkomo wo ni padua mu no ahode na sipia sita ebasa wo nkomo anso ho ode ne de a ene na yade bia wo ni padua mu no wo mo pampam yade no afri ni padua nim ama ni padua na fa de ntoma pa e de afra eno achikware de bia me ka kire wo se wo yare o onya rio time about Mr. ene ne capsules no ubetumi anum bi titru ya ma menum a mo yare de dro so ya papa no ma mo de dro so no edro no ya kanfo e de amamo wonum time about Mr. anane capsules no na wodi wadro no a woda so no e ka ni padua no ayaresa fa hodie ubonse na ahyase na aya wo chefa edro enya na wo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia ubowram a wo so pe time about Mr. anase ne capsules me do for pa wo hye me enroi no ni mienu no yenum emom me so enkoto time about Mr. na mfa nkonkonom ne capsules me pa ucho bebre wan hwe ya na de asem foforo asan aba me so se ni nsori na obetumi anom a wabo modin no wakoto na wanom se to pa ye no so na obetumi a wabo ewrem pharmacy shop wakoje ene na wo so wanom se de ni nso bowre ni padua mu a esan yare wantentem no sana to pa ye no so ebowre ni padua ni mu a wono so so osa yade ne ententem enu time about Mr. ene ne capsules ne de wo fi se wo betumi anom no na wabo modin na wakoto na watumi anonom edi amame de bia kanfo de maye papa ne ma menum a monfie ekwa animu no de bia ma me complaini ni sisi ye ne ya na koma bone tententem na ni so nyina biri no na ni so tai echini no ma me time about Mr. ene ne capsules no ebeboa wo papa ebeye ni so bidie afri ho sisi ye de bia be fri ho oto asintini a etwe no ni nyina ebefri ho edroi kra de mesi wo de obia nkopa binom obia nom bi wo de osore no pa wonom bi anwumre na wonom bi wo de adanse ebebreye sanse wo mo de aduro no aye wo mo duro bona no pa anwumre no pa anwumre ne de adanse wo mo fra wo mo de ba no eye bebrebe kwa time
time HH herbal mixture and the capsules no doctor say no madro no na 2 yade efa sheda number didi dwuma no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 and what you can for them the mama who your ba na say oh hwe me ana utie me ayi wasum na tie me ye pa time HH herbal mixture no ya ye edi ama wonya binum a ebebo sanse e ma bebre e wo yade e wo mo ba mu wo ba bi so no de ne ba mu ho no se bio nkekaye pa e na etete no enu tia no wonu ne hu se wo ba kekaye ne ti make kana na se wo ti make kana ma wotiti wa na hwa ye kuro wo bi se me kura de nya kekaye na ha me o me de ne de pampan bone agima himfi aboso je se me ne me dofo kura di mpamu agro be ma be bi su bo hu se senti no na etu ageda mu ho nyina me so time HH herbal mixture oba pa wonya binum a ebeboa wo ba de bia me kase ye be fra oba pa oba sima ahofe titles no obegya sebi enye wa hofe bi na emum eye ahemfie ho aha enti siesie ho ma ho nche ma honye hwam ma honya kono so ahu ahemfie de yenya enim se de ahemfie ho sitie ubowura ahemfie na ahemfie fe onfa hene matontomo konfa fo be amabonte enu nti oba pa me so se nso basa na fifiri hoba enie me fifiri hoba yi ti sa katoa be ma di ni be ma be show ahemfie obeyie no afubo nse nie ma bi ateta ho no asenkate mole ne agiadea time HH herbal mixture no wonya binum oba pa ebeboa na no sister bi ofre ye was doctor nyankopon hiraw me kwato time HH herbal mixture na me no ye no eniema me kura me yoba efifiri sabi me ni paduema ba bonte no no kwasem ni me kura me yoba na ani enyan ma me enso enne no wode aseda ne animonyam wode abre papa no time HH herbal mixture ne de be ma yimfie wache eho be yewese ebetu pampai boni ase ensawansan we bi egugu to ase wo ba so nyina ebefiri ho se wo ba pa watenka ateko wuni atenka wo bem me pa cha time HH herbal mixture ebem wa wo so ho ebem wa keka ho ba sole ai bibia be konkan eba na wo bushia no pepe wodi den se fa ho abon se hey no abobrim na ho so ho afiade ni hyemu a obon se wo gye ho sa wo gyichi ho obi kuno so de pokua mu kra won tehwe aha so daddy oba de wo da ho setim keja be ma betimi na di agro de nyine abo 90 minutes ewie abo extra time no oba na oda ho no anim time HH herbal mixture be bo be kenya o papa ni padua de babia be yadwuma kama sa ne kan fodi ama be ma se sisi ade abejo sisi aboso uni padua aboso be ma ensawansawa ajo be ma hu nyina fa esu fite fru be mem eba anamposo ojonso sema sei ojonso a na ba ko nambo nkum ebi nam difa emu apai mienu anamposo kakra bi na ba abonten time HH herbal capsules be me na me kan forma eye mem duro so atiase wo nonom na tutu yade ade fru be mem ade ama wo no na esiesie o mem asem e wo mpem asan de apiu so ebi na ebreninti matimi amoya de so a mesre wo se gie number na frɛ yɛn de etete wo de hawo de etu anie anamposo se bio ebu a yɛmfa ma wo nyina no be ma wo de ofrɛ papa no a ana doctor penina wo kyerɛ no a time HH herbal capsules no ye be ma wo bia no ma wo nso so wotumi abu ahia oba no anamposo wo no so oba ni mu a wotumi abɔ pa evasa majuma no eye de obo papa na je tatata so ase ho nyina na de bibia aye kama time HH herbal capsules ne de ye kan fo ma emema so ho be ma bia wo hwe me awie ana utie me no bowrem of pharmacy shop herbal shop chemical shop ekokopa duro ni bi na eto na abenu no maduro no bo sa homache no na wade ni gira so sa bo nso kato okra hwe wana na ye so je number na me sorry so na de ko de wan dia 0244 41 76 69 41 76 I said duro no time HH herbal mixture and in the capsules na pharmacy shop herbal shop baby akwa obenya bia to obaya ma wasin so twen na nya de kama ya time HH herbal mixture and in the capsules and I can for ede ama wo na enema koye di ama be ma na ba na so bushia ne no
ena ema agro no eso na hofo chese du foche e basa ne ma nkoya busia asem na wie ye ni maame no bless waje obi ne ma watua ka akabi 180 million ne akire wontua wose wode abo akwahoma ne kunu mu na comment no wode abo akwahoma ma ne ma didi ne maame akodi agire mu a ne maame se de wakoje ne ma no ye frɛ no yo ye frɛ no so a na wakate no 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 for wadwen trebra fa semi ho onsusu ye kakra bia wo e de ma ye maame afutuo kwan so de ma ye bless e loka no so no na wode abana ne ma nyina so etimi akoya asem cheche kese pa enso ede kire nyasem ketwa ababa wa bi se boy bia wo fa ne wo ye no ne ma bia wo de ye no no wa ma ha se no ma me yanka bia ma na ene ma enko ye at the network na tete kwa na bibia gina so 0551931931 0551931931 and 0548931931 ye can for Spanish 3p combine no at the amount ebusia wunya bia ebetimi aboa amane ma akoye na yesi yen kan twa wo say Garrick no ene edi djuma ansa na no ma me nkwa me dofo we say ho emra sesie. Hello, good afternoon. Hello. Me dofo duma fidie ne ma me ne nkasa wai. What's the main car with the baby or free? Hello. Hello, Good afternoon. Hello, Mama. Yes, sir. Bless mommy. Your bad sign. Accept number. Accept anyway. This is kind nature. So when I can tell you fast answer, mommy, because it's kind of a also. No more than time. Bye. So that was Semidofo. Hello, good afternoon. Hello. Kafra. Ay, kaka mi kana makanye de. Dama ne ya sin tuan ma papa ye no. Papa ye ayaja. O bele papa ye but ko hu bi no bo hu mobo. But kan chempa oda asam na odinam. Enti se ba mi wo hu mobo na o fi wonyama. Ese ejina pinti ese ntua. Wo je kwado. Ama mo kire no. Ama mo kire na oye ko sa no so hu mobo na nso. Wa ni mo bi na o Yeah, that's it. Medofo, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho, di baby, I got free. Pacho, a friend of him, and I can't see walk home. Oh, him and Pacho, yentio. Mamma, no, maybe the next question says, I buy any food, yes, cana. Money, dear. Sompa young of a babatma, was other castle with dear Bolivians, young papa, mamma, and the chowman. What's some day I made them so me that's a pa, Medofo, my high. Me mama, only me, Papa, Yay! as we go, say, so. Mamma, I have a big of now. Opposition, then where dear? I know who your original. More the better contractor, Papa, Dr. Mensana, or who's why for Papa. I see a brilliant how our mamma and quiet him. And Gaza, oh, me, Sabi, and I book officer in the Papa Banhua. Any pam fam bahuko. On the Baba move in and class away than one catino. When Timmy has a baby and mamma, the Cadamas say, Mammy Kubudia was an idiot bonoma. And what's it done? I became 100 sank and Chicago. She said, Baba and a bush of 40 year over the beach better so. The best of Japanese wolf, if any wolf, Roma Papa be cat, mammy, was it me? You buy a papa say not Jimmy, better than Grandpa Papa Dean. It has 6 years. Your body. Wouldn't she add a quadas in Nipana Bonidiana and Nabusian for America? Also, me, every grab Baba way. Sabi be baby when you tell you. No, mamma, be no, mamma, I'll let you. My police, I remember some. Me Pacho, my high. Yeah, Mama. Pacho, di baby, I can say free. Me Pacho, for me patience, me can say 2 Patience and Pacho, me and you. Mommy, they make time say. Mamma, to what they are born a dear, up a trail with you.
Obechi am what was not the. Yeah, kwe no. Papa na. Eja mensa mi se bi wana ni pesa akosise. Why? Eja mensa de hin. Eja mensa oba wa na wa ti obi a wo heni. So akuna busu afie ho. Wakwa akwati. Ai. Yo, yeda mo. Yes, yeda mo asese mo ni di dwumade ye chi. Me da fon pa cha ma han. Ebusia yemfa ni nyina ensi ase no masem chencheche eda echire. Producer say last call aba. Ma cha ka echire ma han. Yeah, no, sister. Pa cha udi ni baby akase free. Me pa cha mi din na nurse me kasa free akem order ota. Jo, I miss a crum yo. Say what for nyina ho ye? Oh, odanfobia. Ma fono. Ye ba mo hono pa. The program na mo ye no. Asoma fo bebre ni. Obi die ka on peso obetu anti ye ba hono. Fane bla why? E do adako si fa. Mo hwen. Ye be ba next week ye be ba ho. Mo kia obia. Ya jewo so. Ebusia no manugo so make Spanish jingo capsules ho asem de akere wo wo pese wunyini so no na chese wani mo aye so dia na chese wanya bi abobo na ne ma akoye dia ma ba wadwene ye sharp adwene ntem na ebo ma mo jade afusane efa adwene mu ye na untini na so a ebebo Spanish garlic mission capsules no eno so eboa na se atatai ana se cholesterol na do so oni padua mu a ebete so ebusia wanu mu nka no enhyeda enye eya no wanya bi na etimi aboa ebusia ba bi eton no to no bia no Spanish garlic mission capsules ene jingo capsules na buso ewo ho for ni kire mu na ekwaje wo de na enema so enko nkan efama wo pe ho nsem dodo na atia 0266 114111 mama minja mame ya wo baaye wada roma maye na wotwe aye besim no wate nyankopon ya adoma da wukwada no afre producer why na watie de wo ho why nti wo mu tie ne awomo enye ho bibi na anya sade a ye be kire obaabi am akono akwaji usika why pa no ni kosua pe na de be I tell you ene be work it say nkonya me ntwa won tro say wa obi de wo ka no de ba ye be kire wo ama wakọ ogu wi anu akọda ase why enti wo betimi akọ say magie apo ni nyina afiro o hefa so menya mate ye be hwa no ye de ho dwuma why tinyame ya adom a why erade mfa nkodura somdwodo anu afra me ato nka why mate nyame nka ho me de hye Ebusia na chesa Bishop 75 Enterprise egudie papa ne pempena de diamond silver ka wa hodo komuadie pede be shani wo sisimu na so ayedai se wunya de go sisim na aha no ayedai na wotimi agoro ho na ho ya agoro ho onya na se me na metama mtafo why are there eya woni modo de me watch ma say ye eti abusia every week so ekopia mo bowra no wo penka ponka wanka wa papa abrochifo nyina wo de abonfre no obehwe kwan ye obefa so de bia brem eya Abis Plaza plot number 17 obemrom Kumasi Adehye market no fra Abi e wo 05985855219 and 045-430-4135 na waje wo so Dank Natural Healthcare Complex ebusia wodi nu abedwa so wase wunya bi ebetimi aboa okoko ukwaja na ya ne moje ba no Dank Phytocare na Dank Vino no so na yem team etu ase preko pe ebusia meka se madede fever na kan wato wo Dank antimas no Antima X no wanya bi na etimi Antima S is it your cool Gastro Vita so no aboa ma stomach cancer wo fuma ye ko che ni nyina no tumi etu ase na Dank Pro Care no so no etutu sisi ya de ase ebusu apachi number 2 wo City Life Hybrid School no na wonsa ebeka no WhatsApp no na friend na ya hoto fie 0244 017556 and 0266 5933
dank and ye can for the ama war. Na boso meso na oba wo pe amuase bi so jani mu sanitary pass no and a ye can for the ama war. Neta by na wo emu so tweka ma ejeni e manyina eni boase ma epepe fa ho beti mi akọ baabi a wa bra wo so mi aso omoden baabi e to eni ma bia no won sabeka bi 24-hour protection and a day Emma war 0501390337 monfa Rakia Mremi why case number 2 no monfa no Mremi sesie okay na asana Rakia ebe badabusia International Power Press Chapel. Come on. Santasi Jericho obe God filling station no. Okosha wanwa dear. Bible no kwafo. Etijuma ewo wo. Prophet Kings Jemfi. Bible no kwafo. Obe yen sensation ya wo say yes ampa. Nyame wanwa dear no edaso ye adwuma. Ne sensation no so esane wona maso. Enkonua ebubu ama hoto etimi aye wo dia. Bomodia na ne no enikita ho. Wase brother bia council no anapa no watwe ekosi dumienu na wa nso wade akogu efiada ne anwumrei service ne be koso no siatu no watwe prayers no ebe koso nya sekwa kwasiada bia so no anapa no watwe kosi se level bebo no santase na wo hunu Jericho God station wo 0243999796 and 0500 550221 Elsia ma yanko computer so edwe mra na de wo ho ne yefama na asa na no bo Heban Medical Research Center ese kan cha wo se hwemu de wo ye bi e wo ho owia ba bia wo de na hinta bia no wo yi de do account ba bia ha wo bia no mesro wo se e bia wakoma bo pele wo kwa chi a chon kwa chi bremo ne ha ya de bia prike prekese powder wo sa de aba o de Heba bites eso etaso ado aduma na stop 0257 4720506 and 0249761508 Genjamed Dental Clinic Papa B now she said the okoya said the say no no owie ya me so me kwa wala me so kwa abrepo jashi he ya na total filling station etiwo kwa police wo say wo singa fita ese so kirema meso wonu mu nka bone no ko yesiese wo sinimu ayemle ye be ye ne yesisi ni ye diama o pese wutu o pese wusi o pese any treatment ebia ye engraso no go atomic da ho na ohonso no be hunu ko fodua wo ho ene miamia dodo na tachi mamazi ho so no wonsa ebeka na no ane se wo fra bei na waje wo so 0559 13958 yanko computer so de tell emra ye ba SMP na ewachiri Dikaye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise, Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina, Yenisisi, Espejem, and Yanimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, silent necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space. I would run in Bishop Jewels. Yenimi Fritz, where deals from my dear Dada, I want to know at song and some idea. Say a way
wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bali Pem, one Sicilian tea. The other best show us, the other best to home, the other best to one side, the other best to one night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juana Copemenda, and a Panuncia, Copemani Renuncia, Abi Shop will be more open to drum with any Baku. Say a jewelry dear, a Abbey Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abbey Shop 75 Jewelry. Abbey Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abbey Shop. Yo, Wonyame. Why you asking? Hey, middle. Nanda na wote ho a stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send mensa ne mu twetwe no. E mo ayetititi. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. You work natural health for the bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Obenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021. Tell me for come some sign and a mirage meddi. Missy, I am one say, and if I'm so na me did. What make Jimmy come from crowd move for be? Hey, that's a crowd you. Na urawe. Miracle, let's go with the Jammy Sammy from Madonna. So come for the from offer. Now into Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I be about my mua, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance be so ha? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, Musacha, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memua Fanebe Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Baby Wasoro, Anti Manin Sanka. Abode ade tinema no hu tutuo oba mi ntini kura so wa ayo senior me dey ade adan heba product ama me ti de bia me na no mu no chef dan heba product we dan extra we no ma wa hu tutuo ni na ebija senior na misisi nso e misisi ene also our problem there senior what say dan okay so one dan okay okay misisi ya we ni na ebija sa we dey nyame sha come on do ba kwa dan heba tonic when my bro me pa na se na mtumi na mtumi dan so ni e bi no we no o tale me taibo papa sa sia dan fight to get no so ko ya bi betena me so ma me je me ho enje Germany amu janko na fi esefifi meto ntimi kwa mfa meto ntenase na so mi sia dan fight to care aboa me kwa yini na fi no yeti madana ho ti e fi beti asase tele boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi atu so what about what if papa biana mo yi wajina se be ma we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bedroom. I didn't want pen. Give us P capsules.
capsules obedi wa se mama ono ene me lawyer enti wo lawyer no na she obotom ayi bro Tete na pono machine ba be chia mo a ese ni die busa no ndi na fi waka wo e fa ni givers co capsules say yes ya re na wo suo ko di wo ni pedwam wani na wo posa amamman enti na wo nja wo nan yi wo givers co capsules a wo be ye free lawyer givers co capsules and givers capsules hey and givers free capsules Meme wadi ifiedu watwede kronkwa na efa Givers co capsules apemfu abata wo mo manufu ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho Brakese ya aduaba won so a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne yeye pa enye brakese nko nuaba ne nhaban bi ti se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakese ne se nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakese powder sisi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkurate de ma baako woni sushie yeti anopa ne enwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Unsa dawo complain with sisini kokwa. Epe anjiwakade. Ene hu draka sepane ne. Nkodi brew. Eyema mani mema. Eyekuku ni sisi ya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo obi e. Sudi, me come mama mami adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kome kwa judi. Ya danu sekre obie timinumbi agisa penfo kona wo man kwada no fo eni de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atum Ewie ebusiafo yamamumo ene twen afen wabeka ye ho so ayeda wase yamu akwaba hasenom eye Sompa television so Sompa 93.1 FM Sompa kuma dwumadie no ena yede esomo no yede first case no akwa kogu na ye case number 2 Rakia Awudu waba aba betina se oba ho ofefo bi agrek kromo ase ena wo free eba ye Sansun wabokwa du ede atia Kofi Ibrahim wono so won potable we bia jese wono so de na asem waba ye hwe na ye ka eja enwum court order in court medafo akwaba wona muti sen boko yada okropo na se oya mozamini by me kwa sorry okwa sorry ware Christian ti me kwa sorry they said wa ware Christian mpacho mo fa Bible no emfa ma no emaye Pedro wa Medina Cruz yada se wa na na makobi ekwo onso yada se George Jam kwa bena wusu munyina mo aba yada mo ase dom ne doso Rakia peja we kwosoro na eka we di mechi wai me Rakia amaba Sompa Nkomo soe amaba Sompa Nkomo so me shebo se asem bia me beka no ha no eye no kretrodo kontomponim erade boame court order in court me da sebru osofo medofo ede na ha wo si abrantie bie se de nyame adom wa wade wo ho me ba try na abrantie ayi no Kofi no aye oda wo se ade na oye wanti ode na duru ha se no mu me ba try me na wo akwala 7 years okay na beginning na ye betena no oye okire me se oni yere nti me ba nyamo ya me ne tena 2 years echi nti me ba nyamo ya me wo ye no ena me hu se wo yele na me se dabi akwala ni duru se me de ye adwuma eye ya mete me ho na oba na fa ni kunu
ɛna akora ne duru 1.5 na me de free baby a wo sisie no go so side ho go side he fa body ye baby kwa kunwuma okay nti me baaye no oba me maame mo na me se me nko biem ana me nya obi na me ne ye adwuma e wa henma kokobin traffic mu ho na ye spin road adwuma na me ne ye adwuma na nti eno ana na me de hye akola ne saa me nso me ni ahoden saa me nya accident nti me mu na me nsa ho sei ye adwuma bebla na aba nti me ya me ka chen se omo a me ne nhwa akola no se me gya ne de a on nhwa akola no 7 years ni mapem so a ti me ye be di Christmas yi mu ana me tu ana mo se nka me de be dan mu lucky na me hia de akola ne to no ofiri ho ne ba ye wo ye mekura ono so ware Ibrahim ne bra pani na obefa neoma ena oka chem so wosere me mensan na wokwa a one ne be kasa ena me se mate ana me san ba afie ti me san ba afie no ena ofre me se wo hu no na oni e wo de phone e ma na me se wo na aka che sister Mary se wo hwa akola no wo se ai wo ko peskama ne de asende ye ntwa bibia so na me se mate wo ko peskama ne de asende ye no 50 cedis say 50 cedis ata na akra na nyamfie say me pa cha afekula my Christmas ye mu enti oya no ne wo ye no 2 years na wo free ni nchen no e ba ye no on share free wo mada me pa cha de bi wa so tre kronkron mo me pa cha on send on 1 cedi krada me pa cha de bi okay inti me ye na me ka che ni say oso obehwa akula na ne sisi e dia me ntwa bo bi ama no de aka ye ni mo no ye nto aso ne ye nhwa akula na oso ate ti 50 cedis ne me kura na ye say wo de so wo de say kura be ba me nsom saa na me sister mate ena me g 50 cedis no de Sunday na me dana say nti na akura na be ye exams some ka say ni books ka 3.5 ansa na ye be ma ye exams nti me say no on family na ye nkotua na oso yo wate ene wachina fidemante ne nka bium ete ne nka no obesendi ska 70 cedis 70 cedis no anam ka chen say 3.5 obesendi bia 70 cedis ana so kwaji ska na asa menji we ni kan ko na madam fo ni hu say ye de beba na mse mate eno anu besi ene ya madam ene mo ka say maintain nka biem kosi na anu a wo friend na chi no ena ono nso be friend me Tuesday ka cha me say wo ska enko anwese kom ne ba ana mso ye mesi ni oji contract akese Ebeneza kokoben ha na wote wonye obi a wonnim adwuma oje adwuma akese bai obila zanti we ma wadwuma no aye sei we ma wadwuma no aye sei na asa atu a wo de akọ ma makura ase etu ka se woni adwuma ye de amenji woni ena asa wo konkan akoye adwuma wo konkan akoye adwuma enumu ena aka chem so wo be send 5 million amame ye sala de ya wo begu sala me wo ma me mo ho ena wo frɛ na aka chem so wo be send 5 million me ma me 2 million fe ngu sala na me nso me fa 3 million enhwa akola no na me to wo nka na msemate eno anu be sim ena me de te he ti madam ade se de am de betum anim se mate se mu ye bi ma ware edie enso be ma no wo ye die wo betimi bia ofo no wo ma dada ena me de bia be ka ho me gina aboni din a ma ble nyame o ye be ma nkasa boni din boni na ma ble nyame kwabna kromo ase electrician obia etie mi a o ye ni papa me ye asem de ba wo so ma me mfa ma na wodi bi ensuo kura ne benum bi ada e ma me mfa ma nanso ma me eno me mo den bitimi wo se eduru ba bia mfifile ete no e wo so no nso ye bibua be ma no na ma asem nyina no ye wo kosa ba ko mienu ye bebisa wo na so ansa na no ma ye nko accident ya wunya ye kafra kotwa na ada ho ni nyina no perfect beboa ye na ni nyina etimi afiri ho ma me odaroma akwa aba ho fefo na asoyeti sen yo perfect ye pese ye honam ani eda ho ye pese ye ankasa ye shape ni ye figure na ye fine awo ne de ye be wona so ye ma ye funya twon na emo ye ne ye to no so ne ye nufu no so no ye be ye ne kama 85 ye to se medu aka no na etiefo nya bibi papa bi emfa entimi mo bra meda se pa ene ne ye tu de ne ye ko perfect skin and body therapy fa number no ene ye ntwetwe nkomo number no ena medical aka no fatisia fe doctor nchemu nsembisa WhatsApp kra fafa ho number no eye 0553 31 31
29 11 and 0272 45 35 and 35 patch of share number no na frɛ nsɛmbisa nkyɛmu bibia no WhatsApp kra fafa ho ne no entwetwe nkɔmɔ hyɛ ne nso se wasoɛ miɛnsa ɛwɔ Ghana ha yɛwɔ Kumasi Bohyɛn Abraham Junction Accra yɛwɔ Su Akwaje Park Sita House dan mu first floor Takrade yɛwɔ Keten Junction Episoft Lodge Hotel hɔ na bɛhu perfect skin and body therapy mimbusa sɛ ewie bibi wo body no ho ana skin no ho a wo mpa na ɛna fo ni kyerɛ mu perfect skin and body therapy ana number na mdi tu dwane no wafrɛ nkyɛmu nsɛmbisa bia ne no watwetwe nkɔmɔ kama na bibia so etimi akoyie oyi bɛka sɛ bia bibi egu me body no ani ebi ewie ye no aka ho enso so me pese efi wedie nani a ene efa woni kyerɛ mu perfect skin and body therapy so oba ya so ye yi ni nyina afi wedie nani kama ama wo so etimi die ni die akofie obi beka se bia accident obi wo hon mana ne die na da ne kotwa kese pa wo pese efedi efi wedie nani a ene oba perfect skin and body therapy a ye kama pa hyene nso ne ba ya so ye na bibia so entimi enkoye obi wo hono ma meka se tattoo ena waye gu widie nani opeso pepa ana wudi ena wachro na opeso pepa ni nyina eye perfect skin and body therapy nko a ena betimi aba ame ye ni nyina enso amaw ye adwuma ya cheyi 17 good years emofra na bi wo krampo na ye wo munya 17 no mowu na so ye de ya gina mu saa ya isa bilaba no den it won't me ye mfim ema ni nye ye nkofo bebra aba o ma hwehwe ase anya ye na so ye de ye gina brane enu nti ne ye hye obose wo ba bibi e hawo na efa body no ho skin no ho a wo pese ekonyina ne perfect skin and body therapy ye be ya ama bibia so etimi akoyie kama na so oben ose Kumasi fo menias ye ne yenya wode ne tesa me pacho bra ye betimi ama na fedi kama ama na fiwidie nani ama bibia so etimi akoyie sa wo ba ya so ye ya de ode ye foundation na de top ons no ba ya so ye be boaboa no kakra ye be ye treatment na ma wo wie ne wo tue wie ye nji mbom ntu betimi enya ama watimi de akoya so ye kama na bibia so etimi akoyie ye di nku wa waso abedwa so nkunu yuso a skin no etoso ne ye fe enti ne ye hye ne ye hye obose bra ne be sra ye nku ni bi se de be ya wedie no so be ye kama wedie ne nku no eye perfect honampa extra body lotion na perfect honampa toning oil fankuni oil ni nyina fa sra na wedie ne so nya kama na wotimi enya honampa na wode epie ye the perfect shower gel so abedwa so ne de dware kakra bi di guza poso ana se odi dware obo ha wo kodware ama ne ho akeka no na so ye nku ne de entisa oba ya so ye na penku ne bia Kumasi enkran takrade ni nyina benya bi okopoku trading so abenya bi ho okoyepa frontex so abenya bi ato nti e bia opa bia no fo ni kire ho na kopa bi to na enso emboa na so oben wo ho anase stretch marks o de ne mu biebie aya akese o pese ebia eye firm awo no wawo amefuro na tiegu o pese eye firm anankasa wankasa wo so o pese wo so tia ni nyina ye perfect skin and body therapy enkofo ebre aba abebusa ekira kwan ama ya kira o mo kwan ama ne aboa wo mo wo de ne tisa na pa hu nkiremu a for oni kire mu perfect skin and body therapy ana asoye na ye ditutu dwa ne frɛ ne kɔ ye wo asoye miensa e wo Ghana ha ye adwuma Monday to Saturday anopa no wotwe pepepe ewia na onum ni apon no miensa ene ye pon memenda nkyehye ne nso na wo kɔ a obekɔ no obia eni ho number no eye 0553 31 29 11 and 0272 45 35 for number mu bia nchemu ni nsembise bia kwa ebe ya ma wo chi ya oya ana wa bre itwa mo obi ehuru gina wo chi so minua ba ma obekun
wochi nkasa ni bugu ene de obepo kakra sinsa enti sa wo hwe na wo aye mre na pese wo mpom esisi wo so a me pa che wo specialist on ne dia ne so ye massaging bra na won twetwe ne bo so nya den wo de compare other hospitals na ye de ne efo papa enti bra na ye hwe na wo de no entimi sisi so na body no sisi so kama na so otimi ade ho akofie se do bitimi ko tena se me ye ne nan ma no sa na perfect skin and body therapy say wonim na ye wesra pimples aba wonim enema fitefite bia ba wonim wo pese opepa ana se wo pese efri wonim a bra ye be yo facial ama wonim na timi atoso kama odo nsafa ho asabo fraketo ato ho moto fa woni kire mo perfect skin and body therapy so ba ya so ye ni nyina efri ho ama wotimi anya ahoto e de akofie efro no ayekese se de medi kankan ye no oba ye amana ye fem kama ama otimi de enije enso akofie obo ha obebusa se bia no fo na ye nketoa opese ya akese a me pa cha no so bo perfect skin and body therapy ye obi ha wo unity especially mema no wo unity abon se na bia e kire ho no niema nkitinkiti bi egugu ho obi ha ko team na na esa ya akese obeka se akure se wo de no etisa opese eyi free ho no ma for woni kire mo perfect skin and body therapy so ba ya so ya ye be yi ni nyina so afi widie nani ama wo so otimi anya hoto kama eno so ye bi e wo ya so ye hyene nso ne bra ho ni ye nyema wo na bibia enso entimi enkoye ema wo obo ho ma meka se wutie me wakwa kosra nkun bi ama bia bibi kakra bi atoto widie nani obo ho no meka se bia opo na wedie na ntimi anya ye sa wodie ne tisa obaye ho a ye behwe ne aya ma bibia etimi akoye so obaya ya so ya ma mefo no mu ye adwuma ache obo ho no mabehunu na ne wedie no ai koye obaya so ya onya hotoso e wo ye mu se ye be ya ma no enti edwomfo ma mutie yen a mo pese bia oba na o skin no ana body no ayemre e na obitimi tu kwan tenten no so wakoye physio so pese o ye physio aba perfect skin and body therapy ye physio ye be ye o kama we widie no etimi akoye oba so ana de atoto nkofo aka ne ho ye de ne bo onye den obu ho pese o ye ne to pa na so oba no se ye we de me be de me de na metimi atua sika ne bo de mi ntimi me pa cho de ba wa nkasa obi hu say yes ye bo ne da form kra e na obu ho no oba obi busa se me pa cho me ba ye mitu da be ne be ye kese ama me Shannon Suma yen say so about perfect skin and body therapy. We dear a shanna ye showbo. Over free fiaba na ye kuma over Konana yakasi. Ain't no a yakit passion yet tenet takra yet debi. So we dear this sa now per se yakasia oh bana wo Konana yakasi. Maybe I was so program be you may maybe a tadia now hold on maybe a tadia do sa. Over say be our person or yena yakasi now feeling more. Chawe ba no we free wa ko program na ye kese sure obu ho no beka se wonjindi e ye no petro do ye de ye si ayeyo echi na me catch us say tuturumi kanebra perfect skin and body therapy o hye ne nso na ba ya so ye ya obu ho no okọ na bia de number de tudwa na o se na me ko na me sie bi wa ha na me ko ye o mo de report be breba ene ne so so yesi epese ni market esi ye adwuma nkofo ni penku ni bia to munya obo ha so obabo hyen kwan ne wama no e bia mikopoku trade ne kwan ne wama no it sa wodie ne tisa na apese ye de brewa ye pe marketers a o meba ya so ye ya obeba na o se bia ye de number ni tuja wa frɛ oba ya so ye memu wodwuma aye ene nkofo mpe adwuma aha tisa oba ya so ye na apese ye mu wodwuma ene ye mema obebi a betimi ni nku na kokoko ye de ba door steps etu pe bia o frɛ number na ani a nkofo no na mo dia ba ho ne dia brɛ enti fa number no ni ye nja wo ho enko hyene so ye wa hye miensa Kumasi Boshen Abraham Junction Accra Osu Akwaje Park City House dan first floor Takrade ye Oketen Junction Episoft Lodge Hotel ho na be hu perfect skin and body therapy fa number no na ni entwetwe nkomo number no eye 0553 31 29 11 11 0553 31 29 11 11 and 0272 45 35 35 0272 45 35 and me na catch us a perfect skin and body therapy we be a wo bia no agye no so say be perfect
perfect bema udua sha kokoya ho perfect pasa no oba ne ya na mo twetwe ba ne so ne box ma no so twekwa akire eno so kra ne de ube meso a etise nkuruma mesro ko perfect ho na ekokogye bema boyi de anwode wom nefa edi wudwuma wisia you're not perfect skin and body therapy for us say so my better ye Rakia wofia say nom ode eye Kofi Ibrahim and abasa one na won finhia so ne best enfie no mu de chese brand ye na enhwe ne ba no na oyeti bo nkoso ana asese na enti best enfihia num ne udidi na obani ne no ene sen Rakia me pese me bisa wasem Ibrahim was sending usika school fees be paying. Pacho debi. On sending school fees paying. One na dia akra ne ho enkomo na wo dia akwada na dwane dia akwanti akra ne ntime wonya kwan emma akwada ne nchen ana asesen. Because e mo rem kakra. Me bacho since I'm free one na me be kumase ne de. Me ba me ma me mo ho. Okay. E wo kochi. Iti me ba ma me mo ho no. Ene wo baaye. Se me nsa me enko back to village ona mse me nko biem de aka no wo yere mfa se me di wachi de no kra eka amemo me ne wasetena nim nya me pa me nso me nya me de ena me gya no nti no anu no bepem on try kra to ofrem to behwa kra na makasa bia me ma ne ma ena wo so wo frɛ no e de akwada no ho nsɛm to nanim bebre o hia no wo hefa me pa cho ahen ma kokko ben he ya enti wona ne tena kumase ha me ba kumase na no ne te okay ena wagya na yire no momo wo ye fra ho sen kwaku nyuma ben kro be so wo go side no beko kuom oh okay sa ofa kukom kwa no so na beko de ewo ho makodi gala wo hodo abere mi wiase o ye da be na me yi me nam kwa so pacho mo fra be man ma na ye ntie na numu asem me dofo Ibrahim pacho o te yankan ye mo ha o Ibrahim apom ti saying ya da nyame ase wo ka so obeba ase no adwuma no wantimi anwie wa o okay na mate Rakia woni mo no minimum pacho onim ne kwan be so na me na say ira na sempna na se den na me nya ne ho okay nti na mo ne twempna woni na wo ase won hwa akwada no be semfie no mu nie asam no hwehwe ya so kakra be ma wa wo mfinhie no mu a oti ase wudidi enom na dana oba wonim se de ne masi ko na bla bomo de hwehwe ya so kakra nti no ye penchire ma ye no krasa akwada no be semfie no mu nie wase 50 cedis na nansan ya wode ma sister bi de ebre na no ano no o says 3.5 is cabin so the 70 cedis na man no 5 years ni 1.2 sika no e na wo de ama no kra be na wo medofo mami pape pato za da na o frame o di za me sa sem wo de na asem no na ye ka na atiefo ni atiefo nka wo ye ni nkomo mesrewa se mu si semka ifi ni be ko kama pa me so nyame adoma ukura da meba ni aka so ba station ho ono so mbra na yin na yin sia ne yankasa pato me fi se no na be bo wa da ruma mesrao yenya wawie mese Raki akwa no tum why na nyo na host no yo ono na sem na o kan enti kakra na wo hon mate wase but enchiremu kakra be na de be mayama ansa na beba no etiefo nso so ati bi na yankasa Raki asem ya wo kan ye agi atomu o ka sa oboa why na me ba ma wo me ba me akra me tena sem pa ya ma wo no a ifie num me ma ne sika so mfanto aduani ya ma wo akra ifie num ya me se me sika so mfanto aduani ada se bi ma boda ma na se e de na ha me enti da etwa to wo de ma ne sika ne ye da ben wada roma e de etwa to a me de ma ne sika me fa se muru e na me o ka se me bi de 50 cedis ma me so ye de o fi le bi 50 cedis ye de ma na edi sen wona me bi sa wo hwa edi sen 50 cedis ne ko na edi sen me pa 50 cedis ko ni de man kra na binti ama na ba sa me se na sen na se me duma sem ko fom kakra na me bi e tutu yi ma me so
Etiama ada ofre me kra ma me ka tell say you say your site ye adwuma but we mutwa e ka me de na muska me send this ka ma de aye de aka akla na de ama me ana na ofre me anja da ofre ka tell say ka ya ne man ntumi omu ne ntwa e ka enti na bo tres ka de come sa me de be mam de bia se me send this ka no bia nya na ofre me ha me setting na my plan is can sana ma send this ka so udi gala mami misa we say obi amna na moye bo adwuma na asesen no obi amna ni mami menye galamsi kura menye bida eti wo ye de adwuma wo ho mesi adwuma no ne ba ta me ko so mi mesi wo ye contractor ana se wo di obi achi bi ho nyame adum contract ni biti me ba bi ho so a bi ni ho na me di obi achi ba bia wo sesi ano waje contract ana asesen ta obi adwuma na ye obi na age na wudi acha na wo na wakoje obi na age na ye madam fu na faji na men ena ye ma o musika ni bi kura na mo ahya ase ye madam say oje ye na mo kwakoye no wo mo ama musika ni bi kura na mo ahya ase amoye man ye try ka wit so and to wit me so no ano ya se man ni ye de plastica ye de e ma no na me so man na ye na juma minimum no ana ni paru so am ni ye ma so ni da nye na men ba ye juma iti so ka fiskeni ho a ni na kinye kama ya ni na kinye enti be 2 months ni na o de 50 cedis ni baaye rakia 50 cedis ni ko ya juma 2 months ma e pa cho to bo ase mame ni ko ya juma 2 months na ma no nyanto bo ase mame wo Ibrahim wasam a wo kan ya se 50 cedis na baaye 2 months ni ana sasa wo kan wo se wo send this can be 2 months ni na wo nya sika bia mo maaye e ba to han rakia pa cho sika na baaye this 50 pa cho ni enyandi Christmas Christmas me kura no be fa straight dress ewo kumase ha say na me ni hia ye na me adamfo ne nam na me ni hia ye enti me kura ne number wa so wo se me boa ye be free Sameli ne abisa say wo di 50 cedi ne ma no na o send ma me ne di sen ansa kura wo di salary e kura di sen awo ke 2 months asem akra na bo so me otua tem bi otua mami bi akra ni ko so wo di sen as the tem bi abokin bi me na mo kasa ina me kasa moda mo nya abotre na me mra ne ba wa come on me baby am send this card man bi me wo evidence am de ba ina me kasa mo nya abotre na nya me adoma wa yi ni kura no nya bre na me mra mate ma yenya ababa wa da o ma sesen ada wo na wo ne kasa o ma sesen Kofi wedding kan ya share bo minim se adwuma ne nti na ya hwe onim se nnura obetimi abeduru ha se no mo antimi ama ena nnen so wo se ye ma wo na ebeduru hwe ada ben ena obetimi anya hoda wo kwada ena ye ana bi na me na ti nya me adoma wo kwada na ko mo adoma wo kwada okay ya be hwe wanim why na ko mo adoma wo kwada me ba pra me ko kafi me fa ho direct na ba mate nyakopon ni wanim na ofa meka yensa asomdwem why amen Yadase. Ebusia ai Kofi na aka na asem na bedwafo bebem na so American cho say Faith Homeopathic Clinic Mama Elizabeth so for mama osebra na ontimi efe no ketoa no ensa wo yade sofo ahenema kokoben can be ye faith was waposo eye faith asma yade na how anasa wo how diabetes na tira wo so ache osan so how ahenema kokoben enka so to matie ku junction water crowd there na police station and abo so America house wo edu ada ko si me ndo ho de ma 0244 583859 so for no Abraham pe how enye hwe na kanyin akla water no ene me mama Beatrice odro counselor wo ba ye wo say de esi bo adwuma na dance e be ba no enya sam kito kanyin akla water e ye dro science so drink water kesia mo so cholesterol hodo ya buso oni padua na no bi ye koye fa serve wo ho
mani mankoye ebusia mesrao eya na akline na wom ni ntineboa ema bibia akoye mamojade afurusane wom ewo nipadua no akoma bebo ye ukidni no so ho ne ma no ebegina abrane na wo eye brema UGC anasatafo ni road about road junction wo 0241 449191 and 0507 379474 prophetess nyameche akwada ye nyakopon ne ye senchre ne ewie ye breyimu ono ena nyakopon ne saka no wo ma nyamema ehwani monyam kese wo Kristo mu eno ntine bomode a wo pa wo ha hodo ya wo ho anase ni so de so obi aboni tanua so obi atu oduro so obi achi opade ne be matadua yi on track prontwality sibe e matop money no worry wo prophetess abofrey 0535897699 0535897699 3P Garlic Wepi Work Natural Health Limited and a diaba wow coefficient na charge stroke with the how why can see no so wona mnyina yo tititi what's the brew ni pedua mu ene ma shada koye eh mi booster draw etinya bi na emu akol na keba ne Chris K won sabeke be okumasi ase nom bomode ane frɛ wono ba bia ben wono ye be ka cho no akwa akopenu pa bia nom 024894 me pa cho mo fancha me 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 now give us P capsules ebusia wode boy nia keja na da hona wo na say yabasa no afere ejojo ba wo pewu anajo mesonsansa hodo ya jo be ma no babo so no ebetu ase low sperm cancer no so betu ase ama ojo so na wo te ya oni nyina no so no akomo de free wo give us capsules see ya de ani kokwadru mesrao famsa hodo ni nyama ya hia wo ni padua ni mu no ebe yi de free ama constipation so no etu ase na give us about mixture typhoid, malaria, jaundice, wanuato, ebetimiabuao, give a GC mixture in capsules, and also bebuao by titan ho, amanema koya mabema sono, obema no son sansani na to the free war. Ebusia ko pebi na entime emwao 0543 222470 Baheba Hospital Bankase Dompe Muabubu Anase Bia Tisi Mislo Obetu Atwa Maniama Koye Diamao Nene Die Hospital Plakope Anu ti dia ya no hospital biano ye bi ewo Baheba Hospital Ebusia ose catch us stroke and nene musaya de ahodo ya de bia no wosa ewo ho na bomoden fidi was so one no de yita woni pedua mu bia no wade wo hyem na yi aba no de draka no 0244 988004 and 0244 083482 Ghana grows adwuma ewo krom ama adwuma abuso agwacha ho adwuma sanu adwuma teteye wasafa ho be shem na entimi emwa na bolis be chicken if ya akokpa ti bia no ebi wo ho wo ye adwuma de ebi pa akokpa achi de asabi ahwo anase bia wo ye aduane to restaurant fo no munya bi na entimi muamu Bantama High Street or the price bia safo ni hwani mu na sanwasi drum santase runabout on sabeka no anya akokpa na ato Poco trading wedum SG Mall Top High Tech and a shop body junction 0544 444453 na Express Group Mr. Ukodi Jasaba ko kwa kosua dia saba when invitation anasa wo de no kwasra ho abobra ya ka cho say for wadwuma sem ni nyina no akwanto wo sem nyina no fakoda Express Group for kumasiase no masafo lebaro na ba enkankanation first light ho Tema Committee 18 Ace Legwan sono on sabeka no mia ne doso wo dia ne so be fa be na wa frɛ wonom 0249 000448 and 0555
450-067 Express Group. Wakwanto hu nsem nyina no take it booking nyina fa kwoto nanim na wontimi emmoa. Madam Councillor, be ma ne say de ababa wa ne kan anya no kurenti ukuada obeba ha se no munti no ye beka kakra na ye de aka na twen no wada roma. Abrewati me da se pa ni ababa ne kan no kure pa. Ntompo bi ye ni. No kure no kure pa. So what the messages na just was sending na you ne bebo. Say wanye ye wo de ukuada wo be hu mu no kure nyina. Okay. Wadi bibi na brabra ne ma so na me de ese enemre ensem ko me bi na ye kan ebinu mu de eye adwuma na sebi ankane no oba bi won mo se metara ho saa ababa yi onyankopon onhyira no na ni ba ne ho so na ohun se be ma no wayire no enna wo so mirikam se Joseph ena ojaye eno na ahye be ma no a enti akwa no so won hwe so nya tonga na ntu dia won hwe akwada no oba no me kama fefefe ya ote wonu mu abono anu ntira wo fa ne se ko de yini sie no de we no aye show we so de kene Japan be say show down etini ya kan se eye pa na ne eye me de ba kon so ne se otu no boss na oje won sa de kura wa onyankopon sa fe be ma wo e ma ba no mo ti aso de mo ya twempa na ya bompa ye se Awurade ma wo mu ekuru no Awurade wo mu bi da efri se wo mu twempa bi wo mu sem enti ayema wo dwane ye ya wo ja ye wa wo ba ko de ya na ebirum se bon wa no gu nya kuru me se bon 5 kura wo be nya kuru bon 10 obi aye wedding enti na America ne se wo ja ye no obi aware no obi aware no so se bi ba ko no wo ema enum ne manum yo wo nyina chi no se bi ababa e ba so asa fa no de na ka ho e na wo hwe no awade e odo ni ntino wado ne ba no wada ka ne ma enum no eno asa na baba enso asa ya wo okay man be se enwotwa na se enso kra enso wo hwe mu nya okay obaji wo sa de ama no enti ne me kan se Awurade nhyia abrante no a wo ware we na mom no ba ko de no mi di na chi so ama me na se dia okay me so me da se enkwara Abrotia yankoi Abrotia me da se de me ka kire mema bi no mu a mo hwe ma ne se mo hwe mo brabo yi papa wa wo ba wo se me hwe no na tie de enua ba yi kan ni de enua ba ma yi so kan ya de oba yi kan edamu trodo cause wo se bosumi mienu ni wa bra ni 50 cedis na say day 80 pesos you o check here we ma check here we see ye adwuma Abrotia ye adwuma antipole no ade bia wo 80 Ghana say I can say 80 pesos 8 pesos yes enu 1 cedi mpo anti na me wanwen enu 1 cedi na bra wa asema wo kan die ye sebi bread ya sana wo to kokokura ede a anopa wo di kokokura sai na wo di koko hwese de na mai mu ati asia ye enya sa wo nya adwuma o na asipoli 8 pesos ya wo kan 60 days yo wo de divide 0.13 enti you know quite no 20 pesos no de enquire nim calculation ne de na we say na 50 cedis de said akokora be timi e do tomato ne ya so ya me kan say upon de ye kan ni calculation yi nyina ya kikire say akola no wo hwe no enti so obeba wuku ada ye be hwe nanim na emom ne ya me ka kire ne say on hwe ne ma bi yie wo wo yire ana wo do yire sie ana ja wo kopa ba ko bi na ja wote ho efa ba bi metin aka say me nua ba e wa ma nani ana ho cause wa anya ne hwehwe mu yie fa enye dan kra e ba abam wadwane afiri ho sabe se mame nsa ne wontena na nya sa me hwe me ba na de me kofa ba ye kura wo hwe na de na me sa no abetena ma na yie ne mom ne ya mesire me nua ba ne se to bo ase na nya me ya adom ama wo de abeduru ha die ye be ka ma de asomdua ba abirwati ameda ase yes ya da ase me dey for na so me dey say wo de pia ye dia ba edama no yi na ai papa ya onim kasai o se kwase akwa ndi no sa do be ka no na mabro watie wa nya kwase akwa 50 cedis etu man to de yembezi wo kra 8 pesos o di atem kra 83 pesos o di atem no na di ne ho atem o ba o di atem
Also bebento the nso also wa dance here. Enti my entry no. Ono na say 2 months. I know say 50 ono na say o send sika ma baba nti na dance na wo no ba na o de abekire yen. You de ye nya nya kakra ma no na omra wo. Oh yeah na say be do shi obi kra wo ka bi kra obi fiu. Sabi adro de say. Na o ka de. Emrante ni Yakopon fa ne krense on the can na say wo so de me ni yire koma pa unya bi ntem na ekira sem ye pa mai bi hwehwuma de enso kosoro ye pa mai bi wo de wani menu so hweto amu a ebo ekom de wa ye fie nsam menu ni ntem ema no foto kakra ya me de mam no so fo pa fa bi bo botom ebe boa wo era Yakopon ya admo de asem na ba bedan se kontompo no so odo befro dunsina na wa ma na dikan why aha me yema na homa no ono amfa nkyekere no nyame ya adoma wa hye first one second one ye betwe no why ti nyame ya adoma ye behwe na ya ma bibia to ye no abehwe ne bana so wan ha why ye da se papa ye busia ye bekọ ehoma no so ye for happy birthday efa enkoma ASP Raymond Akom wo legal and prosecution unit CID headquarters wey every ono ankasa na yire dofo your friend prosifo nyina yire anti love papa osinyankopon koso ensho saimra nim ni erade enkoso entre wa hyemu na omo nimdie ene nyansa mro so a ubetimi ede aye adwuma no no aye akwakodru ba bi etwafata se wudi edro anti love so do papa ye he cherish you and appreciate you a lot happy birthday to you ASP Nyankopon ensure wupi sanso ena Josephine atawusia wano so ewo UK abrochi memo na the birthday for de omunyina jinjina mu enyasem ketwa wey if onu ankasa ne bad for enchen Victoria yebo aye ono ewo so ame hase no Auntie Josephine Nyankopon kosoa ensure werade ema efe ete se woni pedua no wanimi emra wabrabom erade ma onyecha ya hoden ene apomuden ewom na wonhra wonsa no dwuma so ema bibia so entimi enkoye enfama happy birthday to you Auntie Josephine Atewisia yenso ya appreciate you e cherish you so much Ablote wadawruma me bra baako ewo UK okay na mame nanase ifunu okwawu okay na meti okwawu okay brother hwe ye every Monday to Friday okay bra pa Nyankopon hira pa do ye bia wabaye me a osimen mi move no ana odere okwawu Nyankopon hira na oba pa Cynthia Boshema group and the Boshema fan club ya da mu nyina so wase Nyankopon so nkyere mu nyina okay das ma bro me so me da se abusia fa wadwen bra sem we se ho na yentimi nsori nkonwa so ema no ye 0551 931 0551 931 and 0548 931 0548 931 mamechia ma Gloria Mila was see nya say ye condemn me no yentie ne side ansa yo mame also die no womti na ye twa ne tia no kwabra wusu enso say September to masa twem ne ko exam no do na September to de oba wone ne dom no na chese wono me ko ho ham so na na ko ne akosua ba so eka ho ebia busia 0551 931 and 0548 931 931 I am hello oh no more video na yentimin kasa do more video ni nkasa hello good afternoon but your friend Eric very Ekofi as a man get area yo mpacho ma yentie yo so imagine journey say oba na nkasa odi one ma wa be narrate story di achem no onu aso wa mistake why any say wo ni be mate na be ma no wo say bi o wire ba ko ho no wa be fa na ko ba so ni abofra no e ko bi na nyame ado wa kwanyo obi a o show na wo make attempt to say wo kwasa radio say na say bi a TV station wa ko make sa your friend allegation or na say wa ko na ko say sa atem no ho no ma o be ma na onene ti no o ka jo se ma nko wo so chenchi na obekọ we imagine say be ma na nko onene ti dada no a we je na ja no so nya start so money sika be 3 million 5 million every month be of start so money sika na dem be fa once you be hold both 2 less ni nyina don't talk like that
enkasasa why na oba no wodru ni kunu ho ne be ma tifie na ohwe ne ma na ohwe won so de won na wo sade wo de akono na sa akola ne papa te ho na wo fa ne wo didi da no na onfa manko onye dai abusua wadwenche no but ye mfa 0554931931. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho udi baby akase free. Papa come to see and it is man person. See enquire. Pacho, it's my ginger can say. Then I know my son name so I don't back. Wa ma ye ni baby ade ne be fanti wo de me say dem sika ne kontompo na so no be frudu nsina no ama no adi kenti mo kama komanto mo ye mo hwe de betimi aye why ye de ho result be ba. Good afternoon. Hello, Mr. Now it's me there. Hello, what's your baby abakono? What say? What's your baby o de do ka be ti aje no? Pacho ya bra say no why? What's it? Pacho bra say why? Oh. Hello, good afternoon. 0551931931 0551931931 and 0548931931. Good afternoon. Good afternoon, Sampacho. Udin baby akasa free. Me Pacho, your friend that you could make a free and full. Pacho, my entia where daddy. Pacho, nipa prayer or tin ma me na nya ade no ono me ni nya ade because obi ni wa oba wi ati oba wo ba on pese akora ni nya papa enti se ne be ma ne bia ye no wa chi no bro firi ho a ene nche se wa ko ne kuna wonya akora no wo ne me nyina mu okunu fufuro no so enye te na wo che ni se ya enye wo papa no enti e so hye de re pata na o ye na fedi enti be ma no kan se o manika o ba mpewa wuti abrocha che ne ko be ombewo enti mesre ma me no nya mfumsu bia ni atre be ma ne pet mesre no na daroma se wuti akra be wia se ni wa hye na da chi nyam ni be bisa pa me da mo ase Okope ba na wo yira amane na di mepewa na mepewa bia na nya wo yire na mbedwere ne ho no wanka no crunch na se me ba dia na me be hu a medwane agya. Good afternoon. Hello. Me pa chodi baby akasa free. Enti afidie ni dum no na ni ankasa mfa phone ni mo why? Hello. Enti afidie no dum TV no na ni ankasa mfa phone ni. Kafra obaso anu adu machine na my good afternoon. Kafra. Eusia, yeah, sorry, I didn't know esi hasenom. My enfant Sedama production team ni Minister IBJ. One no NA chief executive producer and deputy. Miakasa me na preokupena na mensa brand porta frija. La mi na ne edom no nyina so ebochi dom. My enfant Seda my school fees na ya Rexford and Alfe Kevin. Ne Ransford omu nyina ewa hasenom. Ye na buzi the caption mama me ya Grace mu nyina na Mr. Dave and so any akoba jasimon so TV ho odi for wasem a etwa to chia 30 seconds na yenko ye fancy ha wo so adoma no odi for kasa yapon odi for kasa nsole chia wa chia wi woni obi a chia no message a champo chia ne yenko 30 seconds mami me da was a pass or sementia me nua bi free London aba okay or the obi okay osan sofo okay na wo tie ya pa e wa London hono mo okay enti no me chia no pa na me nua panin so black akusu Ashtown latest form K99 me chia my sister ba ku Dora wo New York ma Dora ochia wo mu nyina me baba ko na maso ochia wa anji odika yire Andy enkwara to aso do ma me poma na to aso yes sorry gbenwa so dia me chia me angasa me so for Reverend Isaac anoche access church nyina ye tie Sompa no ni madofo nyina chia obia me so me chia me kunu dofo na ye bo asia manyankopon koso anhiraw enne me angasa me yonko brebo Mr. Ado also wo enkran nyankopon nya okese na Reverend Frank Osei
Victory Charismatic Chapel International we are sofu panyin ewo ho nyakopon ya adoma next week you are celebrating your birthday. Happy birthday to you in adi nyakopon koso enshonto ho sremu na adom no enye kese. I love you so much papa. IBJ say odo papa ye happy birthday to you. Ebusia yakra mu nyakopon ya adom no de dom ye na adwada ambesa papa bi so for mami premeni wo betina sena ensem de wo ho no wo de agu bema so e de amamo. Let's get ready.